Pesa. Ko kori ke u hufanga mo henga hi tala whakatap. Ko tope ku wha o atu pa mi heni ka e talangata e teo whai ki tua ma o atu ka e tā mua e whainga maari e koni ke o atu ai e tau prokalama wha wiki anga maheni koia ko tu funga whanua alo au. Ai a go heni pe mo palofesa te tā siu laftani ke ma whahoko atu e tau prokalama koia ki wiki ni. Whatanga pe ka inga ke ongo le rei atu o whape kuongo atu e tau prokalama ke tiki mautolu ki apina pe koe ngā we. Ka pau kai ke ongo atu pe mo ka tafa mo tuk fa ilonga mai pe na e wai pe ki fai ki fetongi holo e tau sistemika ku tu pe mo amanaki o ku ongo le rei atu pe ai prokala marketing mo tolu I mo fanongo mai ki ai I he hon foko loto ke taida le rei ai professor ku I heni pe mo pe me kenpela Australia ke ma fa hoko ate tau prokala marketing ke wikini malo tau mau e honi professor pe malo nga u pe me hen go wakai fo pe ku sai maha ko tu o ku lele e a ko ke te tonga fu uhala la ko ia o ku fa to Australia na pe o ku fete ha ke family pe mo nga u ko ia mananga alo au I kenpela Malo pito tonga. Wa via au pito. Ai tawa usia ai aho koni pe ku ko whawheta pe awia I mea ko tō pe ku tawa kiai pe ko whamalo I ho ke ima o whainga maari e ke whahoko I tau polo kalaman pe whunga whanua alo au pe mo VP o wena koe mea mooni ku ke talanoa ke ai ka ki mua ia ko whamalmalo pe talamalo I whanua alo tu mo e ako ko mea mooni ke talanoa ke ai tonga o ku koe ke to lere mai ta whea pe ngā mau hoha koi pe koe ha ai loloa pe mo mau e alu ke ai ta whea koe I New South Wales pe koe mau lahi whauri uria ka ku whawhetai pe he ku asmai o ke ai ki I manau ngahifo pe koe pā pe he whoki ai ngāhi ta whenga vai pe mo ngāhi vai ta whetonga o ku malaiwa ke hoko ia I a whainga wheitu pe I Australiani o au kia ki mauto ki Kempelani. He ko uhi ngā tonga he kumbakatu unga me ai vai ai whonua mo vai ai ngāhi city mo ngāhi territory. koi Ai a koe ange ko maunofo e ni o ku malawa ke hoko I Kempelani. koi Ka pau e hoko mai koe palo parema mo whainga tā ia tatau pe koe na ku mo mea mai ki ai ki New South Wales pe mo Brisbane. Ka ku mau whamaro pe ku iai pe mau fu tem pe fu whakatawhianga vai pe he tatau pe hen. koi Pe ko mau tolu foki na e lahe apito no keri heni ono ngāhi koe no Kempelani o lahi ai vai tafe artificial lake pe koe repa na e whau, oasis, pe koe lake, ai a koe whau pe ia koe keri pe o whakatafe mai kia e whanki vai tafe pe na e whanatula, pe koe vai tafe pe koe repa lahi I Kempelani ia koe ngāhui, ka koe mau vai a mau tau o ku hau ia, whakatafe mai ia, hau ia me ngā ta whenga vai pe hau me sinou, ka ku malawa pe ke hoko hamea pe ka ki mau tau. Ka koe tuku ke hange ia o kou lelei pe pe mo e whamiri, koe
taha pe ma whanau muluseane mono whamiri o kumau nau tolu e o ki reka e ua I he COVID. Pe aku ma ki isolated muluseane o kuma hao pena ma whai pia ma fua ma hao pe koe ke maua he COVID ka koe kaure kana na wiheni he buko sika ku si puke a toko ua pa kuma tokanga moho haa kei koe ki reka si ia o ku tau wha pe nei kai ke te kai ke huhu foke kaure ka pe tau wha kato e tau tolu a whetoa pe koe ki tahi ne lahi hake a o mātu a ko mavi o ku na o si huhu tu o taha fo I o ku tau hongo fulu ai a koe kaure ka ia pa kuma ki isolated te ai na ai ke whai e tau unga hau e lo au mo mawa kohiwa hen ki he prokalama kono te wat ki ai reo mi mana ke pelaka ku tolo ia tu ko I ngā koe puke a kaure kape ku ma whangongo pe mo whai pe lotu ki ai ke si whai ngā maari e pe puke e ngoreka koe nika koe tuku ke a ngea tonga o ku mausai pe Koe. Mo lahi apito, profesa ko tui koe, me whawhiawhia pe ia, ko whatonga I ke lere mai prokalamahi ngai taimi koe ni, o ku keki tau lava o hanga kehe pe mi he COVID-19. Ko ngā he ku neongo ku fuoloa e tau whekuki mo ia ka, ku keki tuku ai ngahi mau mo uesia ku ne whai ki he tau society, ka ngā mai tau ngahi whamiri tonu pe, o ku malawa ke si mau ki nau tolu hangi ko ke whamatala ki ai. Kai ke ilo I he tunga koe ni pe koe hame ko ke iha holo ai hono CV mo mea, ta manik tu koe alholo ngahi whatongia whahoko mo mea, ka ku malo pe ke whai pe hao pa ku kai pe ki whaha, whato tamaki foki ko si lava pe ho whahoko whakakato ai fie mau koe huhu mo huhu malo I ya. Koe ne tu foko ia I tonga foki he tainimi he ta talanoa koe COVID-19 profesa o ku o ilo peo ke mea I pe ku lockdown ni whanua he te lockdown I hafo I wike ta. Aia pa ko hangahi ku aia koe makatu unga pe eni I he COVID-19 ku wakai pe mahalo ki ai minister ba mo kautaki koe potunga e mo I pe ke pare mia ku o ku kaka whika ia ki o lunga o lahi. Pe ko tiu kamata ki ia e ni ihi. O ku nau whakalea pe he, o ku ia I peho nau ngahi halanga mahaki kehe. Ka o ku nau iku ki whare mahaki he tainimi. Pe ku tiu mahalo koe hoha a ia o ku whahoko e he pureanga. Ko ngā kamata mai na kaka hake pe whika ka na tala mai pe koe ki hata hae fu o ngoi whi. Ka ne tu koe ni o ku lockdown e whanua, ai ko nau lockdown e hono ua. Nō ngā ke vea mai ke mau lockdown a mau tolu ka talo lockdown ni a whihangi awa mau tolu whai New Zealand. Ka koe lockdown e whahoko he whanua ai ke ta ofi ai mawhola koe vailasi ka ku kaka peki o lunga e ne tuu katai. Nimi koe ki tau ilo po koe hai me te whai ki he whai ngā vailasi koe ni profesa. Ka koe tui maha koe tau whanonga pe mo ia ke tau whiangai pia mo e mahaki koe ni profesa ai. Ia koe uloa kipe koe walanga mahaki ko kakai ko kuia na walanga mahaki ku neongo ko na o si huhu e to ko viange tonga ka pau te kai ke na huhu he ko walanga mahaki o kai ke te a fa more ania o tu ki ai coronavirus covid ko mo no fa anima ya ka pau re ba ku huhu o kuia irewa ai whainga maarie. Koi. Pe hange ko kulawe atu, hange ko mawhainga whai ea mawa, e kualanga maa. Tuke hange ai disability. Ai a kulawe ango fua, i ono whaare apa ko whakaukawa tau ki tonga. Ka pau ko hakakai na e te kai ke osi e nau pūsta. Pe ka pau pe o ku nau osi huhu, ka ko uhi ngā whoki, ka pau kai ke nau toka ngā i lelei, aho nau alanga mahaki pe ku tuu kovi, pe a ku nau lawe ango fua rewa ke nau puke lahi pe a iku o more nau moui. Koi. Koe tuu koe a tonga, o ku alu ke lahi, ka uta noa au me toa taha neafi me lo au,
ko ne whamatala me whafufua I he talanoa ano kaunga me a ofi ko toke tā mauilelei. Koe whafufua toke tā ia ko iau kui he ono afe ai puke. He kui kai ke lawa account polo katoa ia koe whika kona tolu afe tupu. Pea koe ne tala mai honau kolo I nuku alofa pe he konga nuku alofa ki tua. Ulaha pite ngahi api ai o kunau puke me ia e tā ku puke. Ai u api lahi honau kolo. Pea koe te ome a ngonga tā ki a te au koe pehe koe nai toko lahi pite pe puke I kolo motu aka kai ke lawa ia o whama opo. Ko mea kone o ku whatu tāmaki e ku hau kone ai ko iwi ko ni Omicron. Ko Omicron I fo weni pe me isaina ko sia mai ki Australiani ki New South Wales I whamatala ko mai. Te kai ke fufa papau I ahono mau ki e sino ka o ku pehe o ki waweange ne mofere. Aia koe hange ko ho whamatala tonga. Tau whiwhia pe ho alu holo, hange ko alu holo ngai mea hena. Iho ngā ue, iho kei hao, pea hange koe tau nofo koe ni, tau whiao pe moi hange ko whamatala nai, koe ni kutoe whoki maen, ai hao ki mua ki o mā ki whamiri, koe ni kutoe whoki maen ki he lungai whanau, koe hau ia mea api ako koe mau ki tahine lahi koe nea ngō mātua. Koe mau me api ako tonga. Me api ako, koe ki primary school. Puke whankita mai ki ai o. Hauriwa ki tahine lahi o puke ai o no ki tonga NCC. Pea aku isolate ame ngō mātua au nau nofo isolate a hoi fitu pa te whaisi o mea. Ka koe tau tu ngā pe ia hange ko whamatala. Whakapau mooni, ai toi hawa e Omicron koe ni, ka tau wakai ange ki ai, pe koe ai uesia mo mau te ne whai. Ka kou wakai whapiau ki tonga, a koe ai e kakai ai tonga, kou wakai whaki ai I mitia wha sosiare, koe tupunga whoki tonga koe tae mahi no. O koe ai e ngā mitia wha sosiare, koe tala no a ia koe ata mai au fu fatu mau au pito ki e whainga talanoa ni I ki e whonua, ki e umea kono hoko, ka koe kakai koe ni, ko wakai ki ai o ku nau mau e tau ataina ki e mitia wha sosiare, pa kua nau kau mui. O kua nau kau mui nau tolu nau tui ki e whainga mea o ku nau hanga tuuaki, I e whaahinga whakakaukau o te eki ke whai hanga ue whamato ato, whakatotolo, whakaako kia koe kia mea ia I e whakanere hapure anga, koe tu hake pēha tā whaha ne whakamatala, pe ai mahano kakai, e mui ki ai pēha whao kia ha polisia mohalao ai whonua. Kai o rewa ku whai hanga ai whakatotolo tapau, whakaako mo whakasaya nisi pe e tau malawara ke tau whao mea ha polisia mohalao. Ka koe mea ia ko wakai hifo ki mau ai kakai, o kui kai ke fu maama mo maa popo honau ata mai, pa koe kakai mui ka nau tō me ngahi ngā ue, o ku tae whakaako mo tae whakasaya nisi e koe mea ia o ngā ue, aki ai whakarere o maamani mo upure a ngā, e tau hao ke whao I polisia mohalao. Kai ke he tōna ko siope ki ai o ku he koe mea whako pe he tonga, koe tau sio, o koe u laulahia ke mea konu hoko I tonga, pea ku ai u whakakaukau ke koe ke whie ai ko wakai hifo ki ai, ka koe mea ko ia ange ki mea konu ke COVID-19. O ku te eki ke aha whonua ia e maamani ke tau manatui, na e tonu e nau hanga o rewa e COVID he koe whihi,
mo e oma, mo e fo'ou ai mahaki ko e niu tau whawhetai pe, e lawa kau saini si o ngāhi mai, i he wawe taha ke toko nia ki tau tolu hawhaito, hahu. Koi. Ka koe tala noa ko, ai atamai ta e māma, o ku tala noa noa ia o kai ke ne sio ki he mālo a hono rewa e he kautaki ai ngāhi whonua, he ku whai ngata. Te kai ia whonua e māmani na e hao haoa, ai le vai he kautaki e COVID where a uparo pare ma boi mate a kakai, ka koe nau le rei ka hapena nau whengai. Koi. Ai a koe tau sio koe ki he whatongia kautaki ki tonga i pare miama kabnetia na minista mo ui. Koe ku wakai ko whawhehonaki mamani o kusai au pito i nau whai whatongia ke mea ko ni neungo tupu e COVID. Sai angea heni he umeena e hoko heni he maupare mia ko Amerika, ko Britania, mo i fuu maulahia na e whai e pare mia Amerika o Britania, na e whakailo. Koe ne mau e tutu ne COVID, te kai kia hatau umea pe. Ka koe tui koe tae mahino, pe mo tae whakaatui tae whaapapa e sio ki ha mea hoko kia whanua. Ka pau koe mea koe ni o ku unique pe makehe atonga o ai ngahi whihala aki ai pure anga ke COVID, i kai ke te aha mea pehe hoko i maamani tonga pe au sairewa ke kauhanga whekau ke nau whakawhisi pe koe haa whainga whakarea. Ka pau rewa o ku hoko ha mau i he talanoa COVID, ka o ku lahiange u mau na e whae u whonua te kauhanga fua pehe. Ka ke ko tui pe mahalo mahina pe me a ko whenga ke talanoa atu i he mau o ku whai e he talanoa noa ia pe moe ta e whaka e sia re rei e whakakaukau ku mālohi e ki tau tolu. Pako ni palo pare mai mui ke kakai. Ko mea ko toa pe foku mui ka kakai toko lahia o ki kai ke utaria e autonga. He koe lao ia historia ko mea lahi ko hoko mamani ko mui ka kakai toko lahi. Koe mea ia o ku uesia ngofua pe whakaukau ia e tangata whakaloto ngofua ke nau mui ki ai. Pe oku ka pau ke hamea mui ka kakai toko lai fe mare ke tahonga siofi whakarere. He koe mea koe fo i pare mai koe ke sio ke kakai. Kai ke tonga te whakavoke at mara. Koe mea mooni fo kia e palawhesa koe taim lahi foki o ku hange koe ku tau whia mai mo whainga mahaki koe ni ka COVID-19. Hange koe mea koe ni hoko i tonga ku lockdown e whonua. Pea koe ko tonga pe. Hange koe na ku kamatala noa ke nai lockdown na Australia na lockdown na New Zealand. Koe ngai whonua na e pehe. Aia koe ka hei kai foki la vai ai ke tau lockdown mo ha fua ngahi mea te tau whai ke tau fi ai mo ui whahe ko pau pe ke hoko atu e mo ui ia he ngahi mea ke me ngahi fie mau he mo ui ke he tamani tu uai ngahi fie mau ke he whahoko. Kai ke he ta whaaki ko ia ko wakai hifo. O ku kai ko COVID-19 pe ke tuku ko toa pe tau focus ia toke COVID-19. Kai palo pare ma ngai toe ngai ta whaaki ko society. Ko wakai hifo ke palo pare ma kulahi ne hoko i tonga. Pea koe ke ngata ai hoko pe i ngai whanua. Mun ka ulahi taha ni hoko i tonga. Koe whakatupunga he drugs. Ai lahi kono whamamahi i koe he whanau tangata hoi ki whawhine. Koe taha ia paloparema ku tuku aki ku hake he ngahi social media mai me tonga koe. Paloparema i pe koe tala i pe he wifi koe paloparema i pe koe drugs. Lolo tonga koe ni e tau whiwha uhi mo lockdown koe COVID-19. O ku mapuna pe ngahi palaparema no molo pe ia makehe i whatupunga he drugs mo ngahi mau kehe. Ka koe anga whokia ai whanonga i palawhesa ku lo lahi ngahi mehe mo ui o whia mau ke whai o tataria te whanau ako ki he ako o ku wai ngahi mea kehe i he mo ui wai ngā ue ngahi business me haa fua ka me ke ue sia lahi pe o me tu ngā ue pe ai COVID-19.
Io koe nā tatala noa whuki ai tonga ki whaitoko na tapu ki mua. Ware peu tata noa ki ai. Kana aku lawe he tata noa ki mua koe poloporema whaitoko na tapu o ku ikai mawaha ia me whonua. Aki pe ai whakatotolo mo mea hoko I mamanahi o ku hange koe whakarea aku totolo mo moko holo pe. Koi. Ka pau kai ke as mai o ku iai pe ia kono tae ilo I pe mo ne tae mapuna mai. Ka tupunga he mau o ku whai koe IC foki, koe kauia I he koe kokeini, koe heroini, pe moe ufoi a kau ke hange koe ecstasy, koe u whaito oia mau ki he sino e tangata mo no atamai, mo no mafu, ka koe IC, o ku mau lahi au pitoia ki he uto. O ku nehanga eia ku hange ai IC a whanki I hui, nehanga hoka ai uto awa ai foi uto. Pa koe paloparema koe o IC he neawa, o kai toi mapuni awa ai uto. Pe aku uhinga re vaia, tonga ko neawa pe uto ka matarewa ke atamai vai. O ku karewa toi mauho atamai kakato. Ka matarewa ke whae uto onga o kuke vare. Tauhanga o whakarea o ke mahinoanga. Ka matarewa ke mau ho misini, ka matarewa ke vare. Asmarewa mea koe paipola whakasaikolosia, koe paipola, o ware peu ke angalelei koe hange hangata, halupe, o ware peu ko ke whita a koe hange halaione. O ware peu ke whai koe fo I tō onga, whihanga au pitoe mo tō onga ngā mahenika, a pui kaiki ke whakatoka ngā e koe kamata ke mawai ua, e whakakaukau ho foi uto kono I whapaparangi ke paipola. Ai au tau wharea whatonga ke paipola koe a ngā ua. Wai tau rea ki ai. Te kai ke aroa tia ke tuk whakakalasia e mapa mo mea ke wawanga. Ka koe mea koe uhoko koe ki he tau kakai he lahi e nau toa whaitoko na tapu e tonga. Na ko usilea ki a mapa I tonga. He kuma o warepe kuma whaata anoa. Na ko ustarange ki ai ke whingai ke ne lopi ke whau ai u whare ware ke lahi he lahi e ware mo e anga ua mo paipolai tonga ko ngā ue a whaitoko na tapu hono hoko hoka ke awa e uto. Pea koe o ku tā mari e tonga he ne kona, tā mari pea whainga kakai e mamani e nā kona. Ka kone toi mau ko a ngā ua paipola a ta mai hono a wangi he aisi, o toi whakairi fia a nge ia he kuosi a wā, koe kona o motu e manatu, koe ngā ue o kaholo, pea kue sia holo kaholo e a ta mai o a uia tok mau a pito he ne matu tua e tangata. Ka koe aisi, tau pe lima, ho ngā ue ake aisi, concentrated, ku awa ho uto, ke alo pe kou, usisia I tonga he mau ofa I tonga. Pere a kakai o ku whakasesere I tonga, kau ai mahima, a ngā ua paipola, ko ngā ue a whaitoko re. Ka bang te rere kita halau hue mai vare ia he hala ko ngā ue ai drugs. Ai a ka koe mea ia koe toi whihangangai mo I whonua kau whanau hange ko hotala noa. O ku ikai koe COVID pe, hei kai ke tau hanga ai e palaparema mua tōno ai whatongia e pure ngai COVID, ke tau tamate ia ke koe whakaukau ia a tamai e tangata o maama. Hei kai ke tau ai ha tōno ia fo I tawha ke tamate I katoa ke ngā aue ai pure ngā mo nau unga o le mo umea ke nau whai I he u konga ke heke. Pea koe lockdown ni tonga, koe whakataputapui, ko pau ke whakataputapui a tonga he koe nau toki a upeani he tauni, hau me tau ko sie ko ngā wha o si ki he COVID. Ko tau tolu na tau hau tau tolu e tau e ua na tau whakataputapui o tau fo. Ka pau pe ke nau fo mai ai, ke te nau toi a upe ke tu unga tau iai ke whaata ko I ngā na mate wha ekonomika mo wha sosiale whanua neongo. Ko mea penu pau ko tau tolu na tau os fo I au pito pe whai me ulaka whaaha,
Ka ko u fo ngai o pau ke ula ki fai he pure anga ke fai ha whakafua. Ne? Koi. Ko e mea ia ko se fai tonga he aho ni pe mo mi tia fa sosiare. Fulahi au pite kau poto, alo e vare o poto. Pa ko tala noa mo oni tonga. Koi. Ka kai poto, ka kai ko na tau te ui ke nau poto whakaere whonua. Nau vare nau tolu he sio ai vare. Kai tau tala noa mahino eni he kupalapare mai ai whonua. Koe vare ni o me aia ko ne tutu uni a tia ke ka kai ko na tau te ui ke tataki tau tolu. He umea mau taimi ke nau mahalo ko whenga i ke odna tol ke nau taki. He koe tau mea tonga pe he tau tala noa mo tau ilo ho tau ngataanga. He ka pehat ke hao heka he sea. Koe ha me whai. Koe kai tuhu pe. Ai e whakarere whe. Tau tala noa o whakatatau ki he ngataanga ho to ata mai mo mea ke te lava whai. Ta koe palo parema ko si ote whanua pa ko ai atu pe e au pa ko ai ki tonga. Kai ke ka koe ko tala noa pe he tong ki tokoni pe. A koe ke toka ngā po ko i ta maha tā, po ko la maha tā. Se mau pe ke aka kai ke na urea pe he atu ke whanua. Ka te whakavo kia. Mahino pito e profesa e whatala noa ko whai pia moe. Pia mukunga ke te hulu i mai paloparema ko ia o e whai toko na tapu. Toi mahino ange ai wesia ki nau tolu ko nau ki ene atu ko ke nau ala ki ai. O te tonu ke nau holomui he ke i malu ko honau atamai pe honau uto. Ko hinga ki he hoko atu ko mo lahi ngai mea whakawhia he mo ui au toi ma ki nau tolu. Tata te whita tau whanau to tupu. Lahi apita ngahi mea mo ui ke nau enjoy nau tolu ia mo nau wau ki ai. Ka e more ngahi mea lahi e taim ko nau kolosi hanga tonu. Hanga ki foi close no E tonga ka taki peka u atu. Na hanga omi ta maiki na nau ngā ke whai toko na tapu. Na nau sio ngā pōpula. Na ngā whaata ke nau o mai whalere nau kōsi he āti. Whenga i ke nau hu ke university. Pa koku hinga tā no atu. Nā ku whakalere pe au hanga o mai a ni i he kakai whai toko na tapu i tō ngā ke whenga i nā whāto koni ka nau tō. Pa koe nau o wapehela i ne pau whekau ke nau oko nau api. Nā hanga he patoa o hau e nau upouso pe he ko taki maafia i tonga. He koe kau whai toko na tapu nau nofo. Takai holo he lo au. Koe hinga koe ku omi koe nau tōru. Ia e whahinga nau lawa tokoni ka nau tōru. Ia e whahinga na kai ke nau lawa tokoni ka nau tōru. Ia e whahinga nau tōru whoki nau tōru e whai toko na tapu na nau i he lo au e tonga. Nau tōru whoki nau tōru. Ne whoki pe kama kou tūsi. Koe ne mawahe pe kama hao re-happy mai he lo au. Pa koe ku tā noa pe he na mawhai mo Luciane whakalere pe he na mawhakalere upolo kalama pe he a Seliani ki pela pa na ngā ua Luciane he ria koe a heni he pure a ngā mo community for o lau tau. E na whakahu mai e maua mea koe a re-happy ki he lo au pa na e ma upolo kalama ma ua tokoni ki toritori. Pe ai mo polo kalama na ai ke whakalere mo uko me lo au au ki toritori. Pea. Ai na pe he ko winga ko ku tala no atu pa sio tonu ai I e whai tōko na tapu pe mo ui ai whai tōko na tapu I tonga. Pa ko ku ngau ake ku utau kei koe a tonga. Nau tupu a kau e ko alaki I a Seliani. Nea whanga atoko ua kuia na nau whakarere he kau fufua whakarere whai tōko na tapu he I a Seliani. Pena aku iai. Kai ke ukawa mea ko iai pea ko whangatoko ua. Ka nau sio ai pa wako ai pa usio tonu ai he ume ai a heni ono whakarere whai tōko na tapu. Ko iai. Ka kai ke ulawa wha mea. Ka nei hangai pea ko observe ai pa wako ai ume alahi ke anga e mo ui e whai tōko na tapu. Ia foi maamani ko ni. O aho ko iai valungo fulu mo hiwa mo fulu e kukei lava o alo. Koe ke uto e lava alu ke ufeitu ko ia. He koe ka sea e taimi. Ka te upavo ke atu tonga dalo.
Koi, ko mo ne apito ai whamatala ka me whakatala noa. Ko te aunga lahi apito pe profes, ngahi whakaukau koe ni ki ho tau, ka inga whanongo, ka mai tau tō tupu, me whamiri, whanau. Ka ta hoko atu mua profesa ki ta konstituto ne, ko inga ku na ta tala noa foki he konstituto ne, peki nau tolu ko ia ku nau toki kau mai i he prokalama, tau whanonga he tau konstituto ne ko ia atonga, ai a ko ma tala noa atu ko ma i he ngahi whamau anga i he tainimi, ko ma o mai kiai, ai whatala noa pe te u whafoke atu ke te koe professor ke ta hoko atu mua ai tala noa i he tau konstituto ne. Koe kupu whia e tonga ka taki na ke manatui. Iyo, na ta o sia o mai tau toria ke, o sia o mai tau ke walu nima ki whamau anga tangi, ai ku ta hoko atu e ni koe. Walu no e ni e? No e ni ta hoko atu ki ai. Koe whamau anga lahi ko pau ke kau ki ai ai ki whamau lahi, ia ko pau ke koe ulu wha profesionare o e whamau anga, pia moha kau whamau ke aia e whakanofo me he taimi ke taimi e he tui he whakatato koni. Hiri hana mau ha whare i mei he pēnoro, ki he ngai whakanofo mo e tūtūni whamau. Ai o tatau pēnu me tala noa ke whamau tangi, koe eiki whamau lahi eni. Ai a pe koe tui whamau lahi eni, kua pau koe ulu wha profesionare ia. Koe whamau anga. Ai a koe whamau lahi eni. Ka hau ko atu, ka kua pau ke ikai whakanofo hataha tuku kehe. Ka kua pau ke ikai whakanofo hataha tuku kehe ei, ka aku ne mau, pena ane mau hatu unga ngā ue whamau maa alunga pe. Ai o pau ke ne mau ai tu unga ko ia pi uluaki, ko ne paasi ke ngā ue, ko whafufonga lao i whamau anga, ia veitu o e komniweri o ne mau ai hamawhai. Kai, whakangata i ngāi mea whakasivire, ngāi mea au ki e hia. Koe mea mahoi ngai a tatau pei o lunga ai mea koe o mai hata au kua ni qualification ki whamau anga e komniweri, whakasivire mo whakaehia. Koe whika ua konga ua kone paasi ke ngā ue pehe o ikai ke si ifo i tau e hongo fulu. Mau inga mau pehe e tau e hongo fulu, mahino kone lawa e tau ko ia. Ka hau ke he ua o e konga ua e walu ono. Ko pau ke tu i he whakatato koni, hiri hono mau ha whare i mei he pēnolo, i ngai whakanofo mo e tūtūni whamau ke tūtūni ke ngai makatuunga e whanofo o ik whamau lahi, mo i kau whamau e whamau anga lahi pe ngofua ke ne tuku ki tua ki nau tōru. Ai tau te whoki pēni ke tu i he whakatato koni, ko pau pē ke ne mau ai wharei mo whakahino hino, ai pēnolo, ki hano whiri o whamau, ik whamau lahi pe koe kau whamau, pea koe mawhai ko ia nge ku tau osi, tau lau ilo ki ai, oku malawa ke ne whakanofo, ke ne whiri, pea ne whakanofo, pea ne tuku ki tua ia uhinga oku ia hawhainga la oku mau mau. Hange ko mea na kulawe ke ai tonga, koe tu rewa heni ai whakamau anga lahi, whakamau tangi, mo whakamau anga whanua te tahoko ki ai. O ku whiri e tu i, ai eik whakamau lahi, eik whakamau lahi tangi, eik whakamau lahi o e whakamau anga lahi. O ku whiri, pea ne hanga whakanofo, pea ne hanga o tuku ki tu. Lahi ange ai mea me whai he ni, i he mea kou whai ko i kapneti tonga, ke whatonga. Tari koe ai ki nei vai. Koe kapineti,
o whanau pe, o kune whiri. Kai. Isa, o kai ke ne whiri o kune whakanofo. I he whare i ai pare mia ha minista. Ne whakanofo ha minista, pea kune tuku ki tua, i ha whare i ai pare mia. Kai. Ko ne whiri whakamau e whamarai, whatata, o kune whiri, o koe ke whiri mai ai hata, whare e pēnoro. Kai. Whiri e tu i he whakatahato koni. Sai, tau si orewa, o ku tatau e whiri e tu i he whakatahato koni, moi whiri e pare mia, i he kabineti o i kai kaua e tu i, pe toki o mai ke he tu i ke ne whakanofo. Whiri e tu i he whakatahato koni, i he whare i ai pēnoro, whakanofo e he tu i. Whiri, pe ne whakanofo, pe ngufua ke ne tuku ki tua. Ke sio ke foi mea ko ia, Kai. Lahiange ai whai o e tui, i he talanoa ke whamauanga, i he tau talanoa ke kabineti. Kai. Moi whare area. Ka koe wheitu ia koe nei totonu ke si ai ai mawhai pure o e tui koe whamauanga. Ke mahanga moi whare area, ke mahanga moi kabineti. Koe ke o pehata e mea ke whai, ko talanoa pea kuia e mea ko asmai ke tea. Kai. Aia koe mea maari e ku asmai e. Ko mea ke tokanga kai tonga. Ko tu mahino pe ai kupu ia ko ia e professor ko kupu hanga pe kona ke tala no ke ko kupu mahu inga eni e nga he ku tokoni ai kupu ko ni ku ne hanga o mai ai nga mafai ko ia ku he tu i he whakataha toko ni pe mo whare i ko e pēnolo ke na u wha nofo mo tu uni ke ka wha mau mangahi ka ko tui ton ke ta hoko atu ke vese ke kupu hoko Ko valua no e. Olono e wha mawhonua. Ko whamau anga whonua. Oi. Ko pau ke kau ke whamau anga whonua e paresteni mo a kau whamau ke. O tokoni ke aia kau whamau tokoni. Aia e ngofua. Ke whakanofo me taimi ke taimi e tui i e loto ke aia e whata tokoni. Hiri no mau ha whare i me he pēnoro ke ngai whakanofo mo e tutu uni whamau. Ko uroa ki e valua no e ua. Ko pau ke tu i e whakatato ko ni hiri no mau ha whare i me he pēnoro, ke ngai whakanofo mo e tutu uni whamau, ke tutu uni e ngai tu unga o e whakanofo e paresteni mo e kau whamau, o e whamau anga whonua, pe ngofua ke ne whakamalo lo i kinauto. Aia ko tato e hao pe ki he fo i whamatala tatau. Ko mea kou te kai ke fu mahino le reika te au hene ke te fito o u whamau anga ko ini. Mahino pe whakae ilo ka ko winga kia ke hano spela mai he ko nistu tone. Ka taho ko ke walu fitu tonga ka pau koe kia mea ke tanaki mai. Ia, taho ka tau ke walu fitu. Kau whamau ke mau hanau tuunga lorotonga o kunau anga tāu. Ko pau ke kau whamau ke nau mau hanau tuunga lorotonga o kunau wanga tāu, o whatatau ke whotutu area pau. Verenge se apito e kau whamau e tala noa koe ni. Ko pau ke whakalao ai whakanofo e kau whamau o whamau anga lahi, mo whamau anga tangi, ke ngai taimi whakangata ngata. Pe ki ngahi mea i a hopo makehe ai whamau anga lahi pe whamau anga tangi. Pe ki ngahi hopo makehe e o atu ki e whamau anga ki e whaata e tu i e whakatato koni.
fu pere ngesi au pito pe aku ukai ke mau tonga ki fu in mo pe heni ai Palestini mo pare mia i ufa mau anga Britania pe mo Amerikan nengo ku fili pe ia he Koi. ka guange ka te au e ta fai fu ko ni pau pe ke a fanga tu ko me ko to me tu i pe mo e fatato ko ni he ya ku malava pe mahalo ko inga ko pere ngese ai lao pere ngese ko mistutone mahalo ko uhinga ia ta ku pau pe ke ko inga ke ua fa hato e lili mo to fa hinga me ai fa ma wanga o ku ikai ke afio i tu he Koi. malava pe ke tau whakarea pe ia ta whaake ta ko e kupu valu whamau le ore ke tala mai fok na whiri whamau le ore o a whiaki Koi. ka ko ia na eik seniare Koi. sensa ko hapa eiki Stansela. sansela eik sansela pato e whiri ke whamau le ore e ko eik whamau la ai ko eik whamau la le ore Koi. Ik van maula leore. Ko e whamau le ore o walu ulaki ko pau ke ngofua ke tu i e whakatato ko ni hiri hono mau ha whare i me pē noro ke ngai whakanofo mo tūtūni whawhamau. Ia kaini lorotonga o e puke pe mamao a whamau. Pe hatoe uhinga whakataimi ke whotua e whamau le oreo ke taimi o lorotonga puke pe mamao ai whamau pe ke taimi e aonga ke whamu ui ai uhinga whakataimi. Ai a koe pauke ai e uhinga pe he, pe aku pauke fōu ai pe i e wharei o fōu ke tui. Ke whiri a whamau. Ai a koe mea katoa kone umahino, neango o kukau e tui ka i e whatato, o kukai ke whiri toko taha pe tutuni whataha e tui. Toko taha e tui neango te koe o ne awhanga tuku, ka pauma pe ke iai ai wharei me pe noro, pe mo wharei me whatato koni. Iyo. Ka koe o ngō kupu lo ua koe au whiri lo ua he tui. Koe konga ua o e whamau leo reo, kupu walu. Ko pau ke mau e a whamau leo reo ai mawhai mo ngāhi pure oe pe e ngofua ke ne ngāo e ake a ngāhi mawhai ko toa pe aia o kufoaki pe ngofua ke ngāo e ake e whamau pe ko pau ke totongi atu ki ai wahenga o ange koia. E whakotu e tui e whakatato ko ni, hiri hona mau ha wharei me pe noro e ngai whanofo, mo e tutuni whamau. Ai o alato e tala noa ko e ni ki ono uma whai pure o au ki ono tu unga whawahenga. Fou katoa ia hen. Koi. E koe ta whaake ta hatonga o counter polo ai mea ko toa pe hen transparent. Pau mau pe ke fou he, pau mau pe ke ai lau e kau tama koe whangatupu he tui. Koe ke pehe koe ke uhinga tau tānoa o whangawao e tui ia tu untoko taha. Ke whepaki pia mo e whakaukau e separation of powers. Ka koe tau hunga pe ni ke hange o ku lahi ai engage involved pe koe kau ai tui i e umea koe ni he whamau anga koe poini ia. Koi. Tonga kua meo ke tāna ki mai kai tā hau ke waluhiwa. Ai ka konga whangeni e profesa o ku whai e koe no whehu i ma upe whakaukau ko ia. O ku whawhai lere mai mahino pe ia hene ta whaako ni tatara noa ai o ku maa opo opito e hono whau koe me ai hono whau koe ni lao koe ni ke whamau anga. Pea o mai rewa mo e whahinga hangi koe ni koe kua pau ke ngofua ke tu i whatato koe ni. Hiri hono maa whare i me pe no lo ke ngahi i whanofo koe ma tutu ni. Koe hiri hono maa whare i me pe no lo ta whatala noa ki ai. O me aspe ia i he kupu ko toa pe i he whamau anga he ngahi tala noa koe ni ki hono whanofo ka whamau me hafua ku. Pau ai pe ke hiri ha mau ha whare i me pe no lo pe ko
ko pau ke I he whataha toko ni. Ko whakaukau koe ta whaake taha, o ku hanga he kupu koe ni o whakapopula I tu I hinga hono e ne tau ataina pe ana ia ke ne fili he ko ia une hanga ko o a whangatuko ngahi mea ko toa pe o popula hono ai ia he konistuto ne ko pau ai pe ke whangongo I he ha mo ha ke pe nolo mo e whataha tokoni. Ka unga whaki nane fili pe mo ne kaulos ke whare ia ka paro e hangai mea whimau whare pe tu I ta whaaki ko ia ko whe mea o ku walasai ange. O walasai ange pe tu ko ne konistuto ne professor ke whaha mahino ke tu I ko pau ke hau I he whare I ko he pe nolo pe kusai ange tu kuanga pe ke tawataina taime une whia mau ai whare. Ko mea uroa ki tonga, o koutui nga e moko I te whina ngalo e tu ia he fo ngahi tu I he kuonga pe kotoa pena e whai ai mono pe kapi ki e ngahi kupu koini. Koi. Ai a tau pehe ka pona e kamata mai me whakatoka foki ki ta toi sio foki ki e konistuto ne ta wale fitu ni mā. Koe haa koa e ngahi kupu ko ia ai a te ta whakafuafua me ai ko whenga I kupu ke I tolonga mai, ko whenga I kupu nai kapi mo mono pe whātontonu. Ka koe hanga koe ku whakai, o koe e o mea heni koe tōku whakahuma whoke hua awhi hongo furu e lahi kahe o mea koe ni tonga I he kumau. Aia na e mokoi ki ai I he hao whangatuku a tamatu I ko tupo, ko sas tupo mima. Sai. Ka pauna I kai ke mokoi ki ai na I kai ke ne hanga whakaata ia ke a whangatuku mau pe e ia ai o mea koe ni kutau. Sion ke kupe fia koe tu I pe ku ne a whangatuku. Ai koe ko pe he a uia hange kua fula he mawhai pure e tu I he whakamau anga I he uhinga koe. Pea koe hange ko whehu I o ku fie mau pe na e sai ke whakakau mau pe tu I. Ko kutari koe ki ai na e moko e tu I ki ai a sans tupo nima ke kau mai ke o mea koe ni. Sai. Ko ne hau koe o kau mau pe ke ne au whangatuku o ku fuulahi ia ki he talanoa o separation of powers ki a te au e tonga. Koi. He koe whatongai ha mea he ka hau he konistuto ne koe ni, he konga koe ni. O ku hangika te au koe ke toi asi ai tu I whakamau lahi ai fo I rea. Koe eiki whakamau lahi pe. Ma tēnā tautara noa mai ne hau na ai koe tu I whakamau lahi. Ka pau ku tonu e ku mau ku to e tu I ia me iai ke ua te aha tu I ai koe eiki whakamau lahi. Tu I pe tu I executive whakalu ku fua ma wahe me executive ai cabinet me whatato koni. Pea toi tu I pe tu I he whakamau lahi, he whakamau anga. Isa mono ngahi baba. E koe ki to I loa ko whakasio a ua talo e taha u ai whairea koe tu I whakamau lahi. He koe tu I whamau lahi, ko ia na e tumu he whamau anga. Pea hu marewa mea koe ni koe eiki sansela, o ne wawaya te ia a mawhai whakarere, ka e tu pe hange pe tau pe e whakalang whakai whatongia pe ai eiki, I kai koe tu I whamau lahi. Hu marewa tu I o tu I e whakatato koni, I e pe noro, I e whamau anga. Aia, tau pehe nai whakahela no tautou whakakau mai tu I. Malawa peke I kai uloto pe tu I ki ai ngahi tu I koe ni. Tu I koe, tupo nima, tupo wono, he koe ni ukune mui pe I e foi tu koe ia. Aia koe hange pe uki I whakanini mo ka te au ia mea kotoa pe whakamau anga wa whangatuku he tu I. I ta hau koe ni ke whakaiki o kupu koe ni. Ka koe ana pe tāna ke tutonga ka whafokia.
Io mahino pito e tafaaki ko ia e professor ka kuinga aia ko foi tafaaki na taha ko I tafaaki ko taha ki ai o ku hange o ki to whakanini mo lahi ko mea ko toa pe ko pau ke I whare e pe nolo mo e taka. Whataha toko ni Aia foki aia ko sega whi kupu walu o pehe foki he toko lahi ia. Ko pau ke ngofua ke tu I whakataha toko ni hiri hano maa whare I me pe nolo mo ngahi. Whanofo tutun whamau. Ka ko ngā ka na me whewhe ka pana na tole pe nolo tu pe tu I ke tau ataina ke pehe. Ko pau ke ngofua ke tu I ha taimi lolotonga e puke pe mama o ha whamau ke ni hanga whotu ha whamau leo leo. Ngā alu pe ia ko ke te hau ia pehe I he whare ia pe nolo mo whataha toko ni mga I mea pehe. Ko whehu ia whoko whehu I he tawhaaki e taha fulahi mea kotoa Okay. o whare I he pe nolo mea kotoa pe whangongo ki he pe nolo whare I he pe nolo na me whewe tuan pe tu I ke tau ataina e kan tok whe mau pe nau tolu pa ne ui nau tolu ke nau hao o tokoni ki ai. Ia mahino ka te au. Mahino ka te au o toi wha mahino mai koe nā. O ku lahi au pito e whihi he ni kia te au I e ku whakaukau pia aku. Koe pēnolo, koe whiri he tui. I he whakatato koni. Koe uhinga e koe nā ku pehe ai ka pau nā e whiri pe ai e ksansela. Pe hange koe eiki whamau lahi, whiri pe eiki whamau lahi, whiri eia e ne kau whamau. Moha ane ko miti tau ataina me tu I toke o mai o whakanofo he tu I. Koe ku tala noa pe aku kai ke pe au he eke whai. Koe. Whiri eiki sansela, whiri eia e ne pe nolo. Ko uhinga ko umea koe ke whamawawahei ai mawhai pure e tonga. He ku hange koe ha whakamore taimi whakamore paanga ai e mea koe pē nolo ia he uhinga koe ni he koe pē nolo whiri he tui. Whanofo he tui. Koe uhinga koe ka pauna e ai pē e sanselapa ne ai ha ane pē nolo. Koe fo itimi na ane whiri mawahi me tui mo I whakatako ni. I tawa noa separation of powers. Aia ka pau te tau o kai ke tui au tonga ke hao pe mea kotoa hanga tonu me whamau a ngā pe a whakatuku he tui me whakatako ni. Ka ai hu mai ke toi siwi e ha foi kupu me he whamau a ngā I loto. Pe koa utu uni. Ha pe nolo ai whakamau a ngā. Hange pe koe kapineti ai paremia. Pe nolo ai eik sansela, pe koe ko miti ai eik whamau lai. Ko tui maara koe me ea o kai ke o pehe au ke ua aha pe nolo. O ko pehe au koe whatongia mahu inga ke ia pe nolo, I he whakamau a ngā. Ai whamau lahi, eik whamau lahi pe koe eik sansela. Kai oua koe pe nolo ai tu I he whamau a ngā. Whatonga I he tahonga whare. Whatato koni ai tu I he tu I. Pe nolo ai whamau a ngā. Pe nolo ai tu I he whamau a ngā. He koe eik sansela mo pe nolo ai tu I. Koe me aia. O ke hepe ka noa koe mo whakauhinga koe na whakahinga o nau whakanga e mea mahalo koe anga ia uksio. Uksio ke konfiliki ka koutui maha koe umea koko o atu pe tatau pe kai koe fuke wile whakaiki ke nau tānoa. Ka kou whakafoke atu Ko tu mahin o pito profesa e whakaukau. Pe kata hoko pe tawa ia ki he kup hoko. Aia koe hiwa o koe whiha ai ni kataki. Koe baluhi. Baluhiwa, Ia. Koe.
Waluhiwa o ko ihe kau whamau lahi, ke tuuni ki honoanga o whai ai ngahi hopo sula, mo purei ai anga o whai o ngahi whamau anga sii, mo whai ai ngahi tuuni ke ngahi mea o kukau ki whamau anga. Sai. Whatongia ia o whamau lahi, Koi. Tau tāno are wan ke ngai mawhai o maho i ngā opi. Kupu palu hiwa ne tala mai rewa ai whatongia mo mawhai o i whamau lahi. Ke he me whamau tangi, ke he me whamau whawhonua. Koi. Ari opi. Aia konau whatongia aia. Ke tuuni ki honoanga o i whai o ngāhi hopo sula. Mo purei ai anga o whai o ngahi whakamau anga si mahinoia, mo whai ai ngai tuuni ke ngai mea o kukau ki whamau anga. Ea koe fwoi whatongia ko ia o kukehea me whatongia o i pēnolo. Koi. Ka pau koe whamau, koe tau sia o ka haimpo, koe hā koe whatongia i pēnolo i osi hono ai mai o whatongia koe ni. Koi. Pe koe mahina pe koe whatongia whaka e mini e ta whaake ta. Ka koe kamataini ke kini mai whatongia o u whamau anga pe koe whamau lahi ena. Koe hiwa noa, ngāhi mawhai o whamau anga lahi. Toi tānaki mai. O ku ia whamau anga lahi ke whamau ai ngāhi mea o ku kau ki he lao mo i whai totonu. Equity. O ange koe konistu tone mo ngahi lao o i pure anga. Tuku ke ai ngahi hopo, whikau aki, mo ngahi mawhai whakalao ke kere, ai o kopau ke whamau ia e whamau anga whonua. Kai ngofua ke whai hatangi ki whatahatoko ni i ngahi mea whikau aki, mo ngahi tofia, mo ngahi hingoa tuku whakahoro pe ki whamau anga tangi i ngahi mea ke whikau aki mo i kere. Pea mo ngahi mea o kukau ki he tarite, mo ngahi pure anga muri, pea mo ngahi mea o kukau ki he kau minista, mo i konsela, mo ngahi mea o kukau ki he wholau i tonga. Maritime cases. O ku ki mahina atua tonga e? Koi. Mahina pito, professor. Mahina au pito pe, ko ne alu ke pure anga alu ia ki ko ne alu pe ke kere alu ia ke whamau anga whonua e alu ia ke whatatoko ni ko mea whokia na whai mai e whatatoko ni e whamau anga whonua e nau whamau ai alu atu ai o au kia u keis kere. Koi. Pea ka paurewa o ku whahatangi e whairewa e tangi me he tuu ai whamau anga lahi ki e whakamau anga tangi, pe koe alu ai mea whakakere ki e whakamau anga whonua. Pea kau mai mo ngahi lao, hangi koe na ke konga whaosi, ke ngahi lao mea whakawaki mo e tarite, ngahi pure anga muri, pea ngahi mea kau ki e kau minista, mo kau konsela, mo ngahi mea ku kau ki he wholau i tonga. Wholau akelo i tonga. Aia koe whatongia aia, i he whakamau anga lahi. Koe waluhi mo hiwa noau ka mataroa ke aata mo mahino mai tonga ai whatongia o i whakamau anga lahi kia te au. Ka te tuko na kua mea ko whetānaki mai kia. Ko ti mahola e professor o mahino o pito pe e tā o mai koe ni ki he ngahi mawhai ko i e whakamau anga lahi. E ko tui koe taha ni whakamau wanga o pito o tau kakai e tatoria hei. Ko ngahi ka whamau ni ngune hopo i ngahi hopo lalahi o lawa whahoko i tonga. Ta tau pia me he kuohiri wa o mai ki he lolo tonga ni. Ka ko tui au mahino o pito pe ngahi whamatala koe ni ku o mai. Ka lawa pe ke ta whaka osi ki he kupu hi batahapa ko tui koe osi e ta i wāki ai. Ko ngahi tangi me whamau anga lahi. Aia koe taimeni ko hiwa taha ko ngahi tangi me he whamau anga lahi.
Whatatau ke tutuuni o halao e whare area whikawaki mo ngahi tangi ki whamau anga tangi. Koa whaahi ki ngahi hopo i whamau anga lahi e whamau anga whonua. Tuku ke ai ngahi mea whikawaki mono whapapau e ngahi tofi a mo ngahi ngoa tuku whahoro ko ke kauia. O whaloto mamahi ke te ia hatu tutuuni na e whai e whamau anga e ngahi whamau ko ia. Pe koa whamau ia iai. Hono ulaki whamau e ngofua ke tangi ke whamau anga tangi ko uhi ko e tutuuni ko ia. Ko tui ko hiwataha ulaki mahina pe tonga koha tangi hataha me e whamau anga lahi. Ko ni tae whawhi marie ki e whamau tangi. Tau whelaanga pe tau tomo ngahi tangi. Ngai tangi ko ngā ko tae whe maria haula ki tutuune whawhere a uhopo ai ko tau kei mo tau mātā ko tui ko ngā ua ki mahino pe ko ngā ua o hiwata tuku kehe o ka iai ha tutuuni o halao o i whare area pe koha ngāhi lao kau ki e whaahinga tangi o ku whakangatangata ko pau e ikai ke whai ha tutuuni tuku pau ki e tangi e kau me mipa e toko si ifo e toko tolu o e whamau anga tangi. Tuku kehe o ka iai ha tutuuni o halao o e whare mahu inga rea e whaahu mai heni he koe whai e umea koe ni e malu me he ulao koe me whare area he. E koha ngahi lao kau ki a whaahinga tangi o ku whakangata. Ko ai pe whaahinga tangi o whakangata he kai lava alu. Ko pau e kai ke whai ha tutuuni tuku pau ke tangi e a kau me mipa e toko si i hifo i e toko tolu o e whamau anga tangi. E ku pau ke toko lahi he toko tolu, he? E kai ke lava e a toko si i hifo e toko tolu ke nau whai a tutuuni au whangatuku ke a whahinga tangi o ku whakangata. O whatatau ke lao e whare area. Koe ne mahino e ka te autonga, he? Ko tui mahalo tonga ko ngata anga ia e ku sio ke hongo ulakonga ulaki mo ua ko ni ko ngasi ko ne o kupu hiwa taha. O ko tui mahalo o ku mahino o pito ai whakaukau kuku o mai palofes. Pea ko e kake ngā tai ko ai pe ai ni ihi hene kuna o mai fotu whakaukau mai. Ka ko pehe ke ta toki hok ka ta toki talanoa ki ai i he polokalama hoko, ko ngā ko ta taimi, ka ku atu peke ke whama opo mai, ka ta toki mea ku ke whemau ke wha o se aki pa ta toki mā vai ahoni. Ia, mārotonga kai sai ko tui ko e whamaloa peka te koe, whahako e ta polokalama, ko whamaloa atu ki ak mutoko tope mo mea mai, mo ki notolo mea mai ka hau, ki ke polokalama koe ni, ka kusai pe koe na hange ko o whamatala, koe ka pau ka ngahi whehui, sai ke toki tuku atu koe na ke tuku ki he polokalama o ko ka pau koe ngahi whehui, ka mau inga ke wha halawe ke tuke ka pau ke pehe o ku whemau ke ulawe no at ki ai, ka pau whemau, ka whaipura o lau tonga. Koia. Ia, e lava pia ki honga tuku ia te whehui na lava pia o whaha. Hako ke honga ki hulu ia tu pe ke whahata hawakai ki ai. Ko whehui uloa ki pe na ko unga pe o te whai atu pe tohi tangi ke whakataha toko ni o ku wakawakai e pe nolo. Pe te omi pe ke kau whamau tatau o kunau tangutu he pe nolo. Aia ko tui mahalo ko talanoa ni mahalo ki he mea ko he tangi. Ka pai whahua ta tangi. Ia ko whehui ia ni waas mai tonga Koia. Toi whai atu pe tohi tangi ki e whakataha toko ni o ku wakai i e he pe nolo. Pe toi omi pe ki kau whamau tatau o ku nau tangutu he pe nolo. Ai ak makatu unga whoki pe koe whe keisi. Ka pau koe alu ke whamau o e whonua e alu ke whataha toko ni ka pau koe keis kere. E alu lewa pia mei he whamau anga
whakatonu e mea ko ia, o ku i kai ke alu ha tohitangi mei he pēnolo. Kui. Ko mea ia ke, ko tohitangi o ku alu ia mei he whakamau, mei he whakamau lahi. Moni be ene tala noa ana ia ko kau whamau e whamau anga. Ka ku i kai ke o mai ha tohitangi ia, o whau mai he pēnolo. Whai whatongia ke he pēnolo ia. Ko whatongia whare e pēnolo, ko ke kau ia, whare e pēnolo ia ki he ekseni are mo tui. O koe ke whare e pēnolo ia ki he whamau anga i eik whamau lahi. Ka pau ke a keisia i whamau lahi, u whamau ke whatangi ki he whamau anga tangi, o ku ke he whamau anga tangi, o ku ke he pēnolo, o ku ke he a whakatako ni mo tui. Koe tangi me whamau anga ki he whamau tangi. Pe koe tangi ki he whamau whonua, aia koe taranoa ki he kere ka pau koe au ki he o kui ai kau ki ai whatatoko ni. Ka manatu iange koe pēnolo, o ku nau kehe mei he kau whamau. Neongo o pehe o kui ai ni ia nau tau nau kau i he kau whamau lahi. Kau kui ai ni i o ku nau kau mai ki ai, koe kau whamau pe ia, kau matao whakalao, ka o kui kai ke nau kau katoa. Koe pēnoloia koe whaitako tolu pau ki ai, aia koe tui whamau lahi, koe sensela, pea moe atenseni are. Mana tui anko atenseni are ia, ku kehe ia, kui tu aia. Kui. O kui kai ke tau pe heni o ku palai katoa e mea kotoa he whamau anga. Koe whai mea bea kou tāno au ia ki ai ke whamau anga, o kou tokanga ki ai koe lahi ai kawai ai tui. Neongo o kunau talanoa pe nau toki hono whakapala nisi. Ka koe tānoa ke pēnolo koe tolu tumbu ai koe eik whamau lahi, koe atenseni are pea moe eik sansela. Pea o ku malawa ke iai hataha, iai ai eik sansela e kau i e whamau. Kau koe ke whakatapau mai ko eik sansela ko tope e kau i e whamau lai. Pea koe atenseni are koe ke kau ia e whamau lai, koe ke ngofua ia, ke humaia, ke mea koe ia. Aia koe mea koe ko tāna ki atu ki ai. Koe whehu e tā o kou tui, o ku tonu ke ua e iai hasino pēnolo, he whātātoko ni pea to i e whamau anga e whonua. Koe pēnolo, o ku i kai ke i he whakatātoko ni e pēnolo, whatatau ki he lao. Koe pēnolo ai komitia ai eiksan se la i e whakamau anga. Koe whakatahatoko ni pe koe komitia ai tui. Ai o koe kia mea koe pēnolo i e whakatahatoko ni, koe pēnolo ai eiksan se la. Koe eiksan se la o ku i kai i e whakatahatoko ni, o ku i e whakamau anga mo ene pēnolo. Ka koe mea koe eiksan se la mo e pēnolo o ku whiri he tui. Ko whiri tānaki pe ia kia mahu inga. Ka whaafofa pite whehui. Pea whehui tonga. Kai mahala ko ia pe Professor? Sa ia whaafoki atu tonga ko whamalo. Whamalo atu kia mahu inga, whaasai au pite u whehui a mahu inga, ka tau pe polokalama lo hau mo polokalama ko ini. Pau tau whie mau ha u whehui pe he, koe o mai o kape mai mo lau mai e tai whie maari e kia fui whakaukau o ko atu. Whe mau ke alu ke tau ki ngā unu, alu pe e tau tānoa mo alu ke toi ki i māma mo whaasivilaisan. Hau mo e whehui, whewheka whehui, whakaanga mai, o mau kape mai mo e whai ngā mea ko ia. Ka nau tuu ko wau ato tā i ko hana e wheitu ke ia. O whalahi atu e. Malo apito, Professor, pag whamalo lahi atu e lama e tā polokalama ko he ahoni, tato e hoko atu pe polokalama i he wika hau ko tui ko ngahi ko lorotonga ko ni whamau anga ku mato aku mahu inga apito pe aku whawhiewhia tau tala noa ki ai. Whamalo atu ke tiki motol ko tau pe ka inga ku mo lava mai ma mata he tau polokalama. Ka tau toki hoko atu i he polokalama he tamita tau pe wiki ka hau. O whātu, Professor.
Ovat malo tonga ovat. Ia, malo. Koe lawa e tau proklama koe aki ahoni e kainga. Whadaunga bina e ongo lea te tau proklama ke te mo tolki a pina. Pe mo wha malo lahi atu mo kau mai koe ia. I he tau proklama koe ia i he ahoni. Ko a pong foki e whakahoko atuai. E tau ngahi proklama koe pongpongi. Proklama ngamaheni koe whatwhanua fo au. I he taimi taha. Pe he foki ki he whawhango sai ane. I he taimi taha. Pea mo e talanoa ako mo politikare i he taimi hoko ai wha, pea mo Profesa Inoki Huakau, i he taimi hoko ai wha, whaiwhikau Sareswaka, i he taimi taha hoa tā, pea mo Piven Piukala, pea mo whatwhanua fo i he taimi taha pongpongi. Ko e toa pule lulu foki e kei whahoko atu ai peai, e tau proklama ko ia ko hulo wifi, ai e toki whahoko atu ia i he taimi whaifiafi. Ko e lava pe e tau proklama ko e ahoni mo e whamalo atu ka tiki motolu. Pe foki e talamonu atu ka tiki motolu ko toa pe mo lockdown pe me tonga. Stay safe. Pe me ofa atu ka tiki motolu ko toa pe i he ope mo mamata mai mo kau mai e tau proklama ko e ahoni ka tau toki whiloki.